Ngiyabingelela Thabani ekuseni. Nkosi yami ngicela ungangivezi ngoba le VN ngiyenza nje amehlo agcwele inyembezi. Ngicabanga ukuthi sekuwunyaka ngilandela i-channel yakho and angazi noma ngizothi ngumzalwane waseWeseli bengumzalwane waseWeseli because ngamane nje ngama nje esontweni. Yes ngiba busy but angazi kunalento le engicindezelayo ukuthi ngingavumi ke esontweni, and if ever umzalwane engicontacta cause abazalwane bethu abanendaba ukuthi ukuphi ubambene nani nanjani, bakufonela ngoba befuna umnikelo. Okay, it's fine. So leyo nto nje igcina ingenza nje i-anger. So from last year nje ngiyakulandela, yazi ukuthi even ungazange uze ukhiphe i-episode ngalelo langa, kunalokho ngincamela ukuya kwamadala cause ngihleli nginethemba lokuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu uyongisiza cause angazi ukuthi kwenzakalani. Ngimane nje ngashintsha Thabani, ngashintsha ngaba ney'nkinga nje ey'ncane, ngahluleka ukuyendlisha, and lapho sengiphuza utshwala of which angazi ukuthi bekwenzakalani, angazi but noma bengikwenza lokho kodwa angikhohlwa. Yazi ukuthi amanye ama-episode kwi-channel yakho bengihleli ngiwa-repeat cause ngibe nalelo themba ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu mhlawumbe uzongizwa angisize ey'nkingeni engibhekene nazo. So into eyenzekile last night ngaphupha angazi ukuthi ngizothi yini Thabani, angazi ukuthi ngizothi yini but ngikuphuphile. Ngakuphupha sengathi ufikile ekhaya lami. Uma ufika ekhaya lami and uvele wafika namasayidi wathi sizokusiza dadewethu ey'nkingeni obhekene nazo. Ngathi mina Thabani angisanalo ithemba, mina sengilindele usuku lokufa ngoba angenzanga kahle kwami kaNkulunkulu. Athi wena noma yena ngilana ngoba ngithunywe ukuthi angizokusiza. Ngathi mina okay kulungile, and ufike wangithandazela, wathandaza and lobo butshwala bekade bukhona lapho buvele baphenduka nje, baphenduka amasimba. Angeke uzukholwa Thabani, baphenduka amasimba. Emva kwaloko ngacindezeleka but indlela obungikhulekisa ngayo sigcine sikwazile ukuyinqoba inkinga engibhekene nayo, kodwa ngangazi ukuthi kanjani. Ngiyaqala ukuphupha nje umuntu mina Thabani angikwazi ngoba kwi-social media. So engicela bhuti wami ukuthi asazani angidingi i-special treatment kuwena but ngiyacela ukuthi emkhulekweni oba nawo ungikhulekise
ngiyacela ukuthi ungikhulekise ukuthi whatever engidlula kuyona njengamanje idlule nginga-give up because angikunqamanga. uNkulunkulu ngiyamthanda but kunaleya engingayazi ukuthi ngizothi isuka kuphi, noma ukungabi nabazali, ukuzikhulela ngiyibonela ukuthi fanele ngenze njani, ukuhlukumeza angazi because ukungena kwami usele bengiyitshela ukuthi uNkulunkulu ngiyamthanda but ngafica nje kunezakhona iy'nkinga zakhona ngihleli ngifuna imali every week. Yabona nje angifuni uqamba amanga, angibakhulumi kabi abazali but ebusele sengathi ungafanele ube no-800 every week or every 2 weeks. Angathi ungaba no-800 ngoba kufuna lo mnikelo nalo and niyabukeka uma ngabe singasawulethi. Kanti mina akukho, ayikho into engiyisebenza cabani nginey'ngane. Mina ngikhule ngiyibambe ngamazinyo, ngikhuliswa ugogo naye obengasenandaba nami. So yonke into ngiyitholele endleleni, ngimitha nje, anginamuntu obekade ngigayida endleleni but ngazama ngayo yonke indlela ukuthi noma sekwenzekile amaphutha, uma ngabe sengibona izinto eziphathelana noNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akamlahle umuntu wakhe, ngizama ukuthi ngiyisondeze naye but afika futhi ama-challenges. So ngiyacala futhi abantu, angidingi ukuthi mhlawumbe uze umemezele ngami, ukhomente ngami, but bengicela ukuthi makuwukuthi uyakhuleka bandla, ungikhulekise ukuthi whatever engibhekene nayo njengamanje, since ngibone sengathi umuntu ongakhona ukuthi angikhulekise because ngikhuluma nje ngino-2 weeks angikaze ngiphuze. Hhayi umuntu wesilisa-ke nje-ke vele kade nje ngamgcina. So inkinga yami ibisilapha ekuthenini whatever mangidiniwe or ngine-stress ngiyithole sengiphuza utshwala, nabazalwane ngizizwe bengicasula. But even if ngathiwa mhlawumbe khona la ungigayida khona, ngingakujabulela. Ngiyabonga futhi.